barxinin پیروزو مبارک بفروش پیروزو مبارک به هاتنا و حسکرنا و هنجارکی دی بخیراتن بسر چاباراتن به هزاران صلات و selam sertebe ey Resul-i Huda. Kıymetli peygamber aşıkları, değerli ağabeylerim, değerli bacılarım, Peygamber Efendimiz'i anlama ve sünnetini yaşama etkinliğine hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ya eyyuhel ihveti ve ahavati, kullukum ci'tum bil hayr, ehlen ve sehlen bikum, teşerrafne bimecikum ila mevludi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Değerli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz'i anlama ve sünnetini yaşama diyoruz. Ahlak, erdem, eşitlik, adalet ondadır. Onun o örnek hayatına her zamankinden daha çok ihtiyacımız vardır. İşte bu şiar doğrultusunda böyle güzel bir programda bir aradayız. Rabbim bu güzide topluluğu cennetiyle sevindirsin diyor ve bu güzel duygularla programın akışını sizlere arz ediyorum. İlk başta kelamların en güzeli olan Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayacak inşallah. Akabinde araştırmacı yazar, saygıdeğer Sayın Molla Mahmut Kılınç hocam bir selamlama konuşması yapacak. Daha sonra Mevlüthan kardeşlerimiz mevlütlerini okuyacaklar. Sonra sanatçı kardeşlerimiz ilahi ve ezgilerini seslendirecekler. Akabinde Peygamber Efendimizle ilgili minik kız çocukları bazı hadisleri okuyacaklar. Daha sonra sanatçı kardeşlerimiz bir kez daha ilahi ve ezgilerini seslendirecekler. Akabinde İttihadül Ulema üyesi saygıdeğer Sayın Molla Tayfur hocam günün anlam ve önemine binaen bir konuşma yapılacak. Devamında bir skeç gösterisi olacak. Sanatçı kardeşlerimiz bir kez daha ilahi ve ezgilerini seslendirip dua ile nihayete eriteceğiz inşallah. Ve şimdi Kur'an-ı Kerim'i okumaları için İttihadül Ulema üyesi Molla Şehmuz Şanlı hocamızı kürsüye davet ediyorum. Buyurun hocam. Esselatu aleyk ve selamu aleyk. Esselatu aleyk ve selamu aleyk. Esselatu aleyk ve selamu aleyk. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من
وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة مع الصلوات. الصلاة عليك والسلام عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. حمد و پسندان جخدا ربا. صلاة و سلام لسر سروک و رزان ما حضرت محمد مصطفى عليه السلام با و لسر اهل مالاوی پاک و پاکش و لسر اصحابوی مرد و مرخاص و عقید و لسر تمام اهل ایمان با حتی روژا قیامته. گلی برا گلی خوشکا هنتا بخیر هاتن برنامه دبیر آنینا پیغمبر و برنامه جیناندنا سنتا پیغمبر علیه الصلاة والسلام هنتا بخیر هاتن سر و چاوار هاتن. گلی برا 100 سال هفتمین بو، یعنی لگور تقویم میلادی 710 میلادی بو. دپی پیغمبر علیه السلام دپی خاطر خواستنا پیغمبر علیه السلامی جوه دنیا فانی 8 سال در باس بو. موسی کره نوسایر جبو فتح کرنا اندلوسه، یعنی جبو فتح کرنا دولتا اسپانیا ناوی ایرو اسپانیا هنک لشکر آماده کرنو شاندن اسپانیا شاندن اندلس. لسر وان لشکرا طارق کره زیاد بقمانداری هبو. بچار گمیا 7000 مجاهد اسلام جبو فتح اندلس بریکتن د بحره ده چون گهاشتن اندلسه. چاقا پیابون داکتن اردا اندلسه قماندار مجاهده طارق کره زیاد گمی شوت آندن او چار گمی گوپه رویتی کربون شوت آندن. حتی مجاهد اسلام هنکا احتراس کر گوتن ای قماندار تو چیده که ام هاتن سر دولت که جبو شروانیه اگر اف دولت زورامه ببی امه چی بکن امه چوا وگرن ولات خواه احتراس کرن لقماندار اسلامی. لبله طارق کره زیاد مجاهد اسلامی تف کم کرن و جوان ر وها گود گو گلی مجاهده گلی حوالا لپیشیا و دجمن لپیش بریونه لپاش و بحر و ام هاتن سر دجمنه کی گلک گرینگ یان هونه پشتی شوتاندنا گمیا هونه برخدانک بروش بکنو عدالتا اسلام ده اردا اسپانیا ده حاکم بکن ساز بکن یان جی هونه بتنبونر سرانسر بن هونه تنببن دجمن و تنبکه و مجاهد اسلام روژا دودیا مشیان سر عسکر اندلوسه شرکرن دروژه که دی 30 باجار اندلوسه فتح کرن. بو دسپیکک اف تفگرا طارق کره زیاد لاندلوسه جبو بلابونا دوزا اسلام لاوروپا و دوزا اسلام کت اوروپا نزی 700 سالی دوزا اسلام دا اوروپا دی بلابو. گلی خوشکا گلی برا دوی عصر هم چاقده
جهر هلد جهر آلید ایریشتن دوزا اسلامتن پیغمبر اسلام ته امتا اسلام جغرافیا اسلام سرانسر بوی گولا خوینه و جغرافیا اسلام سرانسر جهنبر مشرک همچاق داتی اشغال کرن یان وکی طارق کرزیات امی گمی خوی استراحت گمی خوی تمایا دنیای امی بشوتینن والهمبر دزمن رکی راس بسکنونو بر خدانک طارق واری بدجمنه همچاق بکن یان جی بتنبونر امی سرانسر بمینن گلی برا گلی خوشگا جغرافیا اسلام جبرگو جی سنتا پیغمبر علیه السلام ام بدور کتن ایرو بویو گولا خوینه هاو ریک آزادیش به امت رهی هاو ریک تنه هی گو از امت دیسا روژه خوی براوش دوی عصر دا بجام بکه او جی متابعتا سنتا پیغمبر علیه السلام تکبیر 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 بله روژا گو امبونا غریبه وی او بو غریبه ما روژا گو ما پیغمبر وندا کرد جو سنتا وی ام بدور کتن هف قاس بلا بو بلات و مصیبت هات سر ما لبله ندرنگه ام دی ساله وگرن او روژه می بروش خدا عز و جل دیسا و بشون دابینو چونکی دوی وارید وعدا خدا هیه رسول خدا صلی الله علیه و سلم چه قصدم و دوران بپیش و بچن هر دائم او جبو انسانیت مدل هر دائم او جبو انسانیت مستره و نمونه او صدعا دنا بین انسان و خالق ویده البته دسپرم خدا دیسا جبو در روژا بیر آنینا رسول خدا او جیناندنا سنتاوی جبو بشتاریا و از و همیان جدل و جان پیروز دکم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بنام خدای رحمان رحیم بجمار حمد و ثنای قلب و جانم ددم بای خالق کون و مکان وی به انسان دای زانن با کرم خوندن و هم حکمت و علم و قلم اول و هم آخر رب عظیم هم علیم و هم کریم و هم رحیم مالک افلاق و عزمان بحر و بر رازق جمله هین رحد بر هم تمام آنین وجود بقدرت جن و انسان وی باسم رحمت نعمتا خوش ام کرن کو مسلمان هم محمد سرسر مکر شوان بوی هدایت دام قرآن کریم رهبر چونا صراط المستقیم ای خدای به شریک و به مکان تو به ایمان نهیلی تو زمان دور نکی مذاهبن کو ام بجین یک دم یا رب جدین خوی مبین ما بکی یا رب ج اهلی پر وفا طابع ریکا محمد مصطفى شاشنکی مجبیری تا آخرت طاهرن امن بجنان و جنت امج عشق جان و دل با خوش کلام سر محمد الصلاة والسلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله
الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. عيد وجزنا لعالم دايروز. الصلاة عليك والسلام عليك. هات دنيا مصطفى لو صد بيروز. الصلاة عليك والسلام عليك. صد بيروز هات باي مزقيني برا. الصلاة عليك والسلام عليك. صد بيروز هات خاتم پیغمبرا. الصلاة عليك والسلام عليك. صد پیروز هات بخشوان باغ دین. الصلاة عليك والسلام عليك. لال و نسرین و نرگز بونشین. الصلاة عليك والسلام عليك. صد پیروز هات نبی اسلام حنیف. الصلاة عليك والسلام عليك. هات رضان صراط المستقیم. الصلاة عليك والسلام عليك. صد بيروز هاد افتخار عالما. الصلاة عليك والسلام عليك. صد بيروز هاد دستگیر بکسا. الصلاة عليك والسلام عليك. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. حبيبي عرض وسمع يا محمد مصطفى. تبيبي درد وهمة يا محمد مصطفى. يا محمد مصطفى. درماني ألم يا محمد مصطفى. رحمة سر علمها يا محمد مصطفى. رحمة ربي ميت أي محمد أي نبي. وجه تروني كريال عرض عزمانا تبي. عرض عزمانا تبي. جان ومالي ما مؤمنات بقربانات بي. بس قلبي ما عاشقا هبينا تهرهبي. هبينا تهرهبي. جان ومالي ما مؤمنات بقربانات بي. بس قلبي ما عاشقا هبينا تهرهبي. هبينا تهرهبي. Bekabejin seroke
me rehberi me rezane mekiye Beka bejin xelas ya me rizgar ya me azad ya me kiye Beka bejin serote me rehberi me rezane mekiye Beka bejin xelas ya me rizgar ya me azad ya me kiye محمد روح وجان محمد 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 دل وجان محمد 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 روح وجان محمد 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 دل وجان محمد Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İttakillaha haysume kunte. Nerede olursan ol Allah'tan kork. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Rıdallahi fi ridel valideyni. Allah'ın rızası anne babanın rızasındadır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Men samatan neca, dilini tutan kimse kurtulmuştur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Men la yerham la yuhram. Merhamet etmeyene merhamet olunmaz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Men gashşana feleyse minna. Bizi aldatan bizden değildir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. El müminu miratul mümin. Mümin müminin aynasıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dünya sicnül mümin. Dünya müminin zindanıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. El mer'u ma'a men ahabbe. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun en ra'iyatihi. Hepiniz çobansınız ve hepiniz sürünüzden mesulsünüz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. La yuldakul mü'minu min cuhrin vahidin merrateyni. Mümin bir delikten 2 defa ısırılmaz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hayrüküm men teallemmel Kur'ane ve allemehu. En hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğreteninizdir. Elhamdülillahi hamden kamilin. والصلاة والسلام على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال خوش كبراي عزيز هر دمي أم محتاج كو أم رسول خدا عليه الصلاة والسلام فهم بكن وبالسنة وعمل بكن نخاسم إيروش حمود ما بيتر أم محتاج كو أم رسول خدا عليه الصلاة والسلام ناس بكن فهم بكن وبالسنة وعمل بكن لورا إيرو عالم إسلامي جحمود ما بيتر کتی حالکی پریشانی دا ولات و تفهاتن اشغال کرن جان و مال اولاد و تفهاتی تالان کرن باجار و مدنیت و هاتی ویران کرن و واره و بویا جیه هیلین کنداگلی خوشکو برا جبر وی جبونی جاره کدی او امت را به سر پیا
جبونی جارک دیتره عرض خوا ولات خوا نسل خوا کاری به محافظه بکه و جبونی کو جارک دیتره عدالت لهر جی آوا بکه اب مت لازمه جارک دی رسول خدا بزیوره لدورا رسول خدا بجوه یکی تیا خوا اتفاق خوا چه بکه دجبونی کو جارک دی عدالت لسر دنیای تأسیس بکه ایرو صدم وان بلا و مصیبت کو ام تیدنا گلی خوشکو برا تو دوربونا ما رسول خدایا رب ما جل جلاله دو قرآن پیروز ددوه استعیذ بالله فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب علیم ایکو مخالفت رسول خدا بکه ایکو بے امریاوی بکه بلا بترسن و خوا بپارزن جفتنکی کو دنیای دوی اصابتی وابکه ینجی عذابکی ایش و علیم والآخرت اصابتی وابکه گلی خوشکو برا ایرو سبب فتنه کو ام تیدنا سبب بلا و مصیبت کو ام تیدنا سبب قاخوینا کدنا مدت رجاندن مخالفتا رسول خدایا لورا خدا عز وجل ببینا که تهدید و ترس دانا انسانا یعنی گر وین مخالفتا رسول من بکن محقق یان و دنیای پر فتنه مزن و نسره و یان جه والآخرت عذابکی علیم و اصابتی و بکه ایرو جبونی ام جی بونا مخالف ام جی اسلام دور بون جو سنت رسول علیه السلام دور بون ایرو همی انواع فتنه دلم مده چه بون نه جان ما نه مال ما نه ناموس ما نه نسل ما نه دین ما نه تشتکی ما بسلامت نما گلی خوشکو برا لورا دم بردا دیروک بردا ایکو مخالفتا پیغمبر دکرن محقق هلاک دهات سریوانا رسول خدا جی ده حدیث کی ده دبیشه دبی دعوني ما تركتكم إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم جم بقرن حتى نيكو أز جوا بقرم يعني زيدا تشتاش من أخوازن سوالاش منكن اي بريوا سبب صدم هلاكوا جبونی کو پرس و سوالش پیغمبر خوا کرن پاشی جی مخالفت آوان کرن یعنی قوم بری جبونی مخالفت پیغمبر خوا کرن چون هلاکی گرونجی مخالفت امر مبکن وم سنتا من عمل لکن عینی هلاک لپیشاوی جی ایرو صدم کو ما سنتاوی تر کر ما خوشک و فهم نکر ما قلب خوا روح خوا مال خوا جوات خوا جواک خوا جیر و نکرن گلی خوش کو برا ایرو امجی یک دچن هلاکه ایرو بهزارا خورت مسلمانا دبی عالم اسلام دا طرف فروک امپریالیستا طرف عسکر و غلام امپریالیستا تین کشتن تین تالان کرن قدس شریف وقتی امجی دل مسلمان دا مقدس کو مسلمانا
جبوی محافظه و هر تشت خود کرن قربان بری چند روزا فلسطینی جبونی عرض خوا گوتن گویی رو روزا و گراسر عرضامه لو جویان حتی بسینور هاتن لبل او جواندنا و داهی قبول نکرن بفروکا 20 کسور مسلمان شهید کرن بری چند روزا لافغانستانی زاروک مسلمانا ایکو بواقن زحمتیا هاتبون مزن کرن بوبون حافظ القرآن طرف فیروک امریکا و هاتن پارچه پارچه کرن ایرو ولات اسلامی ولات مسلمانا بو بحرا خوینه گلی خوشکو برا سبب وی جبونی کما مخالفتا پیغمبر خدا کریا لورا دمام مخالفتا وی کر ام بونا فرقه فرقه ام بونا پارچه پارچه قلب مبو دشمن جفرا قوتا مجدست مشو شرف و عزتا خمبوندا کر ایرو دوار خدا دولات خدا کجمه نویره بیجوان امپریالیستا ونچت کن جبوی وی خلاصی چار سری جاره کدی کوام بی رسول عزیز ناس بکن فهم بکن او رحمت خدا یجعل مارا او پیر عشقیا محبت بویا براتی بویا خلاصی بویا آزادی بویا بر خدان جیان هر بویا گلی خوشکو برا تکبیر الله اکبر تکبیر الله اکبر الله اکبر محمد قومکی بندست قومکی مظلوم قومکی محروم لکودا دنیای هبه گر بخوازه یکی تید نام خدا آوا که گر بخوازه آزاد به سرفراز به بعدالت ببراتی بعشق و اوین حیات در بس که ریچ ریچا محمد علیه السلام بوی به هر یک جمع لازمه وی پیغمبر عزیز بخوینه هر یک جمع جبونی به عمل بکه بلا بخوینه حیاتاوی خوشک ناس بکه نب سلوغان نب چند شعارا حقیقتا ام بنرن روژا کبوی رسول روژا کبوی نبی حتی نشوه دنیای چویا چی کریا چی نکریا چی قدخه کریا چی امری مکریا تم وینا ناس بکن چاو همه ایمان بینن چاو همه بی اسلام عمل بکن چاو همه تبلیغ آوی دینی بکن چاو همه بر خدا نخوا بدن چاو همه فدکاری خوا بکن چاو همه تنت و صبر همه شانی بدن تف همه جوی ناس بکن جو سنتاوی ناس بکن لورا راضی بونا خدا محبت خدا دی اطاعت رسول دیا خدا عز و جل گلک آیتی کریمه دا اطاعت رسول اطاعت خو فرمان کریا خدا دبی ومن یطیع الرسول فقد اطاع الله کی اطاعت رسول بکه محقق و اطاعت خدا عز و جل کریا اهل کتاب گوتن ام حج خدا دکن ادعا کرن گو ام حج رب عالم دکن الله عز و جل آیتی کریمه ری کر گوت پیغمبر خو قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی بیش اجوار ای رسول من گرون حج خدا دکن متابعت محمد مصطفى علیه السلام بکن یعنی محبت خدا و راضیبون خدا دیسا دی اتباع محمد علیه السلام دیا شبوی وی هر یک جمع مجبورا وی حیاتاوی سنتاوی مجادلاوی ناس بکه به عمل بکه لورا دبی علیه السلام
إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه دما من تشتكش وقد خكر من نهيا وش تشتكي كر فاجتنبوه خوجه دور بكن خوجه محافظة بكن وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم دما من أمرك وكرب تشتكي بخاسي قوة خوشي وين أبجيبينن يعني تشتي أمري مكري لازم أموي بكن تشتي نهيا مجي كري أمجي دور ببن لورا خدا بوي وحيا خوش انسان را ريكريا كوحي چيا وچاوا پي عمل كرن بوي نشاني مدايا گلي خوشكو برا جواك وحيي وچاوا وري انشا كرن جواك كبعزت وشرف وچاوا وري تاسيس كرن انسان وچاوا وري اداره كرن تبوينا خدا نشاني مدايا دوي عرض هدا جغير داو دوزاوي جغير دينوي ريچه ديتره تف ريچه باطلن ريچه ضرر و خسارتن گلی خوشکو برا هر ناوی چند سالا لسروان عرضه ها به هزارا خورت ما به بلو سبب تینا تلف کرن تینا کشتن به هزارا هر جار انسان ما تینا محف کرن هر ناوی چند سالا ثروت و سرمایه ملت می کوب صد سالا جوان دیا تی تالان کرن همی او جوانی کوما بر خدای ریچ شاشو غلط جبوی وی لازم عمل هفدو بجوهن ملی خوابدن هف قنجی شف ربیشن سنت رسول بیرا خوابینن ویش هفدو را ببیشن چاو اصحابی وی لدورا ويبونا پروانا امش لدورا دينوي لدورا كتاباوي لدورا سنتاوي لو بجوهن ببن برا قوة خدين سرهب لفي عرضها قلب خوشفر بكن حج هفدو بكن امر بالمعروف نهي عن المنكر بالنجي ونبنرن ظالم خدنا ناس امپرياليست تبوش و عرضا بار بکن هرن جارك الله أكبر تكبير الله أكبر الله أكبر محمد أهل الله أكبر محمد أهل گلو خوشکو برا زفر هر یا خدایا قوت همو یا خدا عز و جل گر عالم اسلامی کرد و ترک عرب و عجم همو رنگی خواه جارك دي دبن سيا محمدي دا بجوهن نحو جيو تنگو توپايا جيگلي برا ديروك شاهد زافر برمزنا بگل قوت بچوك اما بصميميت بيكيتي و براتي بتقوى و اخلاص وقت قدره دا مشيانا زافر بو يوان قوت بچوك كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله جلك قوة اردوی بچوك بالکاری و اذن خدا قوة لشکر مصل مغلوب کرن و هزیمت کرن جارك دی اب جغرافیاها انسان و جغرافیای بخوازه بشرف بعزت بازادی و حریت حیات در بس که کو بخوازه جارك دی عدالت سروان عرضا آوا ببه جارك دی خوشی حضور براتی و ریوان عرضا غیر ریچا محمدی غیر دین محمدی غیر دعوة محمدی تی دعوه دی تی دوزه دی تی دینه دی تی ننگلی خوشکو برا وان ایدولوژی بین پکتی ناوه و چی به بلاو به غیری بلا غیری دشمنتیه غیری خوینه غیری کشتنه غیری ظلمه تشتکی دینانی نوان عرضا ام ملتها تفکرن دشمن جورا مالوی ملتی
canevi milleti tevtalan kirin. Careke di ev milleti Müslüman lazıma xwanas ki, dini xwanas ki, Rabbi xwanas ki, Peygamberi xwanas ki, sünnetavi, hayatavi, mücadelavi buxine, lidoravi bicvehi, tövbe ve istiğfarı xwe bike, berê xwe bidê riya Rabbê xwe, biiznillah, careke dîl servan erdê ha, xweşî û edalet, biratî û zaferê bibe nesîbê me. Servan erdê ha, gelek cara, bela û musîbet me dîtin, lê berê, di dewrê berê de jî, çawa em levciviyan, û çawa me bi dînê xwe girt, em muzafer û serfiraz bûn, îro careke dî ku em lehevdû bicvihin, ji boî Xuda hejhevdû bikin, kelamê Xuda jevre bibêjin, riya qend şanî hevdû bidin, sünneta Resul aleyhissalatu vesselam ji xwe re bêxin axlaq û hayat, careke dîtirê em ê bigine xweşiyê gelî xuşkû bira. Ji ber vê naxwazim bêhtir dirêj bikim, lewra hewa jî meydan jî germ e, Rabbê alemê Celle Celaluhu careke dî meldora Peygamberê xwe ezîz bijvîne, me teva şiyar bike, careke dîtirê rojê xweş, rojê biratiyê, rojê xelasiyê bêxê nesîbê me. Ve axiru da'wana enilhamdülillahi rabbil alemin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ya Allah, ya Allah. اف دل ما بغمگینه حسی راج خوین دبارینه ناکن دایم حزینش حسرتا نبی امینه ناکن دایم حزینش حسرتا نبی امینه حياتي حسرة عوج قلبانا شيء أمر بك الخلاتيش بوي محمد رسول الله بوي محمد حبيب الله يا محمد يا محمد بحد سلام لسر تبي يا محمد يا محمد افجان بقربانات بي يا محمد يا محمد بحد سلام لسر تبي يا محمد يا محمد افجان بقربانات بي. Senin soyun nereye dayanıyor? Hangi kabiledensin? Ben Mudar kabilesindenim. Soyluların kabilesi Arapların asil kanından. Kabe'nin komşusu, şerefte üstün olanın oğluyum. Ya senin soyun nereye dayanıyor? Hangi kabiledensin? Ben Hazreç kabilesindenim. Savaşçıları çok, zenginlikleriyle dillere destan, bütün Arabistan'ın zengin tüccarlarının kabilesindenim. Peki senin soyun nereye dayanıyor? Hangi kabiledensin? Ben de Kureyş kabilesindenim. İnsanların en şereflilerinin soyundanım. Ta İbrahim'e dayanır soyum. Kabe'nin hizmetkarları, hacıların korucusu, kanı asil babanın oğluyum. Selman, peki sen hangi kabiledensin? Soyun aslı nereye dayanıyor? Ecdadının bir pesi var mı sana? Ben delalete sapmış bir insandım. Allah beni Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle hidayete erdirdi. Ben fakir ve yoksuldum. Allah beni
Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle zenginleştirdi. Ben basit bir köleydim. Allah beni Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle özgürlüğüme kavuşturdu. Benim soyumu, aslımı mı öğrenmek istiyorsunuz? Ben de İslam'ın oğlu Selman'ım. Tekbir! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Esselamu aleyküm. Aleykümselam. Ömer bin Abdullah. Ben de Ömer İbnül Hattab. Konuştuklarınıza kulak misafiri oldum. Bütün Kureyş bilir ki babam Hattab cahiliye döneminde onların en şereflisiydi. Durum böyleyken ben yine de İslam'ın oğlu Selman'ın kardeşi İslamoğlu Ömer'im. Kendini cahiliye dönemindeki 9 atasına nispet eden kişinin, yani onlarla övünen birinin onların 10'uncusu olarak cehennemlik olabileceğini unutmayın. Yeryüzü yıldızlarındandır o. Hazreti Peygamber'in övdüğü güzide sahabilerdendir. Cennet bahçesinin güllerindendir o. İşte bu kişi kendisinin deyimiyle İslam'ın oğlu Selman'dır. Çünkü o ırkçılığı, kavmiyetçiliği ve taassubu ayaklar altına almıştı. Tekbir! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Ya Muhammed tu Resulullah mebteba verin Halkı hak teşahan bu insucuna tevderin Tüm salatu tüm selami mebtebin hata ebed Hatema nebiyyü Resulullah vineyin kes peydere Tüm salatu tüm selami mebtebin hata ebed Hatema nebiyyü Resulullah vineyin kes peydere درس علم ومبادئ بدها تاخذ بوحي دلال دبرجي كبر بلنجي بر اللي قريب ووراه انجي ورستي درستي وسط بوش خلقيه ربي عالم تحبس كير يجدناه همشره انجي ورستي درستي وسط بوش خلقيه ربي عالم تحبس كير يجدناه همشره Allah'ın Habibine, gönüller sultanına, امكنه لولو امكنه امثل محمدنا امكنه لولو امكنه امثل محمدنا امكنه برا امكنه امكنه برا امكنه امثل محمدنا قربانا دعواونا امثل محمدنا قربانا دعواونا tekbir! Allahu Ekber! دعوة ميكيتيا عشتي وبراتيا دعوة ميكيتيا عشتي وبراتيا لو دعوة ميكيتيا عشتي وبراتيا دعوة ميكيتيا عشتي وبراتيا دعوة إلهية دعوة محمدية دعوة إلهية دعوة محمدية شبوي حضرة مهدية شبوي حضرة مهدية أمكنة لولو أمكنة أمثل محمدنا أمكنة لولو أمكنة
الصلاة عليك والسلام عليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. إن شاء الله قش بهفدور أمي دستيخ وفكن وأمي بجدلد بن آمين إن شاء الله. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. Ya ilahi, ya afu, ya mucib, bütün makbul hürmetlerin hürmetine dualarımızı kabul eyle. Ellerimizi sana açtık, bizleri geri çevirme ya ilahi. Amin. Dualarımızın kabulüne ve bize vereceğin nimetleri engelleyen bütün günahlarımızı bağışla ya Rabbel Alemin. Ya ilahi, ya mu'in, dünyanın her yerindeki mazlum Müslümanlardan haberdarsın. Onları felaha ulaştır ya ilahel alemin. Ya ilahel alemin, bütün Müslümanların işlerini yönet, onları nusretinle destekle. Ya Rabbi, tüm Müslümanları emperyalistlerin, Siyonistlerin şerrinden, tüm insi cinni şeytanların şerrinden muhafaza eyle ya Rabbi. Ya ilahel alemin, kafir, zalim ve yandaşlarının düğümlediklerini çöz. Bitişip birleştirdiklerini yar ayır ya Rabbi. Tedbirlerini boz. Azimlerine engel ol ya Rabbi. Sağlamlaştırdıklarını yık. Ordularını hezimete uğrat. Düzenlerini boz. Kalelerini yık. Burunlarını yerlere sürt ya Rabbel Alemin. Ya ilahi, ya hafiz, bizleri, neslimizi, tüm mümin ve mümineleri sığındığımız bütün kötülüklerden koru ya Rabbi. Ya Rabbi, dünya ve ahiret işlerimizi yoluna koy. Bizleri mümin olarak yaşat. Kalp gözlerimizi aç ya Rabbi. Ya Rabbi, tüm sıkıntıda olan Müslümanlara ferahlık ver. Mahpuslara necatı, borçlulara edayı, hastalara şifayı, tüm dertlere devayı ver ya Rabbi. Ya ilahi, bizleri tüm ahlaki hastalıklardan muhafaza eyle. Ya Rabbi, neslimizi ıslah et. Neslimizi hidayet et ya Rabbi. Ya Rabbi, bizleri namazı hakkıyla ikame edenlerden eyle. Ya Rabbi, bizleri muttakilere önderler eyle. Ya Rabbi, bizlere tertemiz bir nesil lütfet. Ya Rabbi, bizlerin elleriyle topluma bütün hayır kapılarını aç ya ilahi. Ya Rabbi, bizlere imanı sevdir, onu bize güzelleştir. Küfrü, kötülüğü, isyanı bizlere çirkin göster ya Rabbi. Ya ilahi, bizi doğrulardan eyle. Seni, Kur'an'ı, peygamberini sevmeyi, sizi sevenleri sevmeyi, sizin sevginize ulaştıracak işleri sevmeyi kalbimize nakşet, bizlere sevdir ya Rabbi. Ya ilahi, ey kalpleri çeviren Allah'ım, kalplerimizi dininde sabit kıl ya ilahi. Değerli kardeşlerim, şimdi de yağmur için dua edeceğiz. 3 kere estağfirullahal-azim deyip, yağmur duamızı da deyip, içten amin deyip, Allah'tan kabulünü isteyeceğiz inşallah. Allah'tan dileğimiz, açılan ellerimizi boş çevirmemesi inşallah. Estağfirullahal-azim
أستغفر الله العظيم وأتوب إليك أستغفر الله العظيم ونتوب إليك. Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Rab, bize yardım eden, içimize sinen, bol, faydalı, her tarafı kaplayan, her tarafa akıp giden, her tarafı sulayan, umumi bir yağmur ihsan buyur Ya Rabbi. Ya Rabbi, ey yüce Rabbimiz, bizleri yağmur ile nimetlendir. Bizleri senden ümidini kesenlerden eyleme Ya Rabbi. Ya Rabbi, bizim için ekinlerimiz yetişsin, sağmal hayvanlarımız süt versin. Ya ilahi, göğün ve yeryüzünün bereketleriyle bizleri sevindir, bizleri nimetlendir Ya Rabbi. Ya Rabbi, biz senden mağfiret bağışlanma dileriz. Şüphesiz sen çok mağfiret edensin. Bize semadan bol ve hayırlı yağmurlar yağdır Ya ilahi. Ya ilahi, layık değilsek bile bizleri layık eyle. İçimizdeki akılsız ve günahkarlar yüzünden nimetlerini bizden esirgeme Ya ilahi. Ya Rabbi, içimizdeki beyinsiz ve akılsızları da ıslah et Ya Rabbi. Ya ilahi, ellerimizi açtık, bizi geri çevirme Ya Rabbi. Kur'an'ın hürmetine, Ali Muhammed, Hazreti Muhammed hürmetine, bütün makbul hürmetlerin hürmetine amin dedik. Aminlerimizi geri çevirme Ya ilahi. Amin velhamdülillahi Rabbil alemin. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha ma'as salavat.